svim kolegicama i kolegama, profesorima, profesoricama, studentima, studenticama koji su ovdje danas nazočni. Doista, evo, ne znam, rekli ste par riječi i ne bih previše duljila, osim što bih nezahvalno jako govoriti ovdje na početku, ali jer puno toga vjerujem da ćete vi, dragi kolegice i kolege, reći u nastavku o samom profesoru Jeliniću. Ono što sam uspjela shvatiti, ja sjećam se te nagrade još dok nisam bila ovdje u ministarstvu, da je to bilo zaista odjeknulo kao jedna jedinstveno prepoznat rad jednog nastavnika koji se, evo, baš na biološkom odsjeku toliko zalagao za studente, toliko je znao prepoznati njihov rad, toliko ih je cijenio, toliko je imao jedan, tako reći, srdačan, iskren pristup studentima, što su oni prepoznali, naravno. To nas sve zapravo, i evo tu nekakvu i poruku želimo poslati, vjerujem da svi to i sami znate i nema potrebe ovdje to puno ponavljati. To je bio vaš kolega, vaš djelatnik, vaš prijatelj, također i prijatelj svojih kolega studenata, mladih, budućih kolega, naravno budućih biologa, budućih i znanstvenika, danas već vjerojatno nekih od njih, ili asistenata. Dakle, to je bio jedan od onih u koji bi trebao, evo, po mom skromnom sudu ovdje danas, koliko sam se uspjela uputiti u njegov rad, ali sve govori, ako je zaslužio ovu nagradu, da je zaista taj rad bio prepoznat i visoko vrednovan. Dakle, upravo takav nastavnik, takav istraživač i takav kolega, vaš, naš, moj, nažalost nije s nama više, ali njegov rad, njegova predanost i njegov trud i prepoznavanje mladih talenata, studenata mogu svima biti uzor, mogu svima biti jedno nadahnuće i bili bismo zaista sretni da je više i ovakvih nagrada i više tako prepoznatoga kvalitetnog rada sa studentima. To je u sveučilišnoj nastavi, vi to najbolje znate i svi mi, osobito važno, jer zbog tog jedinstva nastavnog i istraživačkog rada svima nam je jako stalo da upravo u kolegama i kolegicama studentima prepoznamo one najbolje i da im pružimo priliku da dalje se usavršavaju, rade i da preuzmu danas, sutra tu jednu ulogu, dakle, u nastavku istraživanja, u unapređenju kvalitete istraživanja, a upravo o tome kako radimo i koliko s njima radimo, koliko znamo prepoznati njihove kvalitete, dakle kvalitete kolegica i kolega studenata, ovisi i kakav će dalje biti rast i razvoj naših katedara, naših disciplina, naših znanstvenih područja. Evo, u tome je zaista velika vrijednost ove nagrade, jer se dodjeljuje temeljem inicijative i prijedloga studenata, što je osobito važno i u ovim godinama i razdoblju kada je a oduvijek jest bio, no danas posebno prepoznati glas studenata u smislu, dakle, i praćenja rada nastavnika, ali uz današnju nagradu važno je reći ne samo putem studentskih anketa i vrednovanja, nego zaista kad studenti prepoznaju u nekome čovjeka, nastavnika, iskrenog prijatelja, onda to znači jednu posve jedinstvenu nagradu, jednu veliku vrijednost. Evo, čestitam danas laureatu današnjemu, to je kolega docent, dakle, Malenica. Pozdravljam osobito obitelj profesora Jelinića danas ovdje, kao što ste već naglasili. I evo, želim jednostavno ovo predblagdansko vrijeme poručiti svima da tim više moramo raditi na zajedništvu, jer nam u ovim kriznim vremenima to nam je i veliki i gotovo jedini oslonac, a to je kolektiv, to je zajedništvo, to je tim. I evo, hvala vam i čestitam vam da ste se odlučili ovu nagradu dodijeliti uprkos i unatoč krizi, usprkos ovom sad i zatvaranju koje imamo, kako ono već jest, ali nije onemogućilo, što je najvažnije, i dodjelu ove nagrade i proslavu, tako reći, jednog zauzetog i primjernog i predanog nastavnog i nastavničkog rada. Evo, u tom duhu želim svima da i dalje ostanete dobar i kvalitetan i složan kolektiv, jer po ovim komentarima i prije samog početka ovog svečanog događaja da se zaključiti da zaista kvalitetno i uspješno surađujete jedni
s drugima kao odsjek, kao fakultet, što i svi znamo. Evo tu su i neki moji i kolege i prijatelji, neke doista znam i posve osobno, pa ih sve ovdje pozdravljam i vjerujem da će upravo to vaše zajedništvo i jedna izrazita osjetljivost za kolektiv biti vam i dalje i snaga i put za još bolji i kvalitetniji rad. Još jednom, evo, u ime ministra i ministarstva čestitam dobitniku nagrade, čestitam vam svima na ovoj odvažnosti da ste ovaj događaj uspjeli ovako organizirati i vjerujem da će studenti i dalje znati među svima vama i nama, ne samo na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, nego i drugdje, znati nam povjeriti svoje očekivanja, nade, želje i da ćemo mi to kao nastavnici znati uvijek prepoznati i cijeniti i voditi ih dalje, evo, da budu još kvalitetniji i bolji od nas, jer evo završit ću onim geslom da je sretan onaj nastavnik kojega njegovi učenici nadmaše. Pa evo, neka takvih studenata i učenika bude čim više i među vama na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, među vašim studentima i među svima nama. Hvala vam lijepa i koristim priliku čestitati svima, evo, sretan Božić i vrlo uspješnu i dobru i zdravu novu 2021. Hvala vam lijepa na pozivu i evo, svako dobro svima. Hvala vam puno na lijepim riječima, hvala vam što ste nam se pridružili i što ste nas podržali. Pozivam sada dekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, profesora Mirka Planinića, da nam i on kaže koju riječ. Evo, hvala lijepa. Srdačno vas sve pozdravljam. Pozdravljam izvanrednu profesoricu Ivanu Franić koja nam se tako lijepim riječima obratila. I samo bih poručio da prenese ministru da je ovo zajedništvo lijepo biologa, ali da oni trebaju i zgradu neku u kojoj bi bili i zapravo postoji potreba za jednom i lokacijska dozvola za zgradu koju smo već predstavili u ministarstvu, pa samo vas molim da podržite nas i u tom nastojanju da nađemo neki dom za biologe. Osim toga, htio bih pohvaliti na ovom Zoom skupu i biološki odsjek, što već zapravo 6. put dodjeljuje ovu nagradu. Je to 10 godina, ali kad se zbroji svake druge godine, to je 6. put. I tu prepoznajemo izniman trud naših profesora u nastavi biologije. Misija PMF-a je, kao što znate, mijenjanje našeg društva znanjem, a to možemo samo ako imamo izvrsne znanstvenike, ali i nastavnike. Prepoznavanje izvrsnih nastavnika je zapravo korak u tom smjeru. A još veća vrijednost, kao što je i profesorica Franić istaknula, da to zapravo rade studenti, pa zapravo tako posebno njih stavljamo u središte naše pažnje, a u tome se ističe i naš ovogodišnji dobitnik, docent Malenica, kojemu evo i čestitam na toj nagradi. I zapravo želim svima još puno dobre interaktivne nastave sa izazovnim problemima, jer je to ono što studenti cijene. Ja jesam fizičar, ali znam da je to univerzalna kategorija, da ako studentima date izazovne probleme i budete s njima zapravo pristupačan, pravedan u ocjenjivanju i tako, onda oni to znaju cijeniti i uživaju u takvoj nastavi i onda prepoznaju takve nastavnike. Takvih izazovnih projekata nam treba i tako dobrih profesora, pa eto, svima čestitam vi ste zapravo jedini odsjek na PMF-u koji na taj način nagrađuje nastavnike. Postoji ona nagrada Brdo koji studenti nagrađuju nastavnike svih odsjeka, ali vi to posebno ističete i mislim da je to jako lijepi primjer na PMF-u. Evo, svima također želim sretan Božić, lijepu novu 21. godinu, nadam se malo manje turbulentno nego ovo što je bila do sada. Živjeli. Hvala vam puno, profesore. Pozvala bi sada pročelnicu biološkog odsjeka, izvanrednu profesoricu Sandre Randić-Brkanac, da nam se obrati. Eto. Ja ću evo isto ovako par riječi. Znači, prvo pozdravljam sve prisutne i drago mi je, evo vidim tu da ima 37 prisutnih. Mislim, evo, očekivala sam, može biti možda malo i više, ali znam da su evo sad neki otputovali i tako studentima mogli još koji podsjetnik, ali u svakom slučaju ovo je jako lijepi i respektabilni broj.
Žao mi je što se viđamo znači, u ovakvim okolnostima, jer uvijek je u principu dodjela ove nagrade išla evo, onako ispred božićnog domjenka. Znači, ne. Tako da, evo, to ćemo nekom prilikom definitivno znači, nadoknaditi. Znači, već neke ideje znači, za to imamo, pa ćemo onda poslije, evo, Nenadu obećavam ono kad će biti uručivanje ove povelje, što ćemo danas još evo, poslije spomenuti, znači, definitivno ćemo nekako se potruditi da to bude u nekim malo svečanim, boljim evo, uvjetima i da se družimo, ipak vidimo znači, uživo. Za sada, znači, pozdravljam naravno, evo, osim znači, profesorice Franić iz ministarstva i dekana, naravno sve druge prisutne kao i obitelj, evo, znači, Srećka Jelenića. Drago mi je što ste znači, došli i uveličali znači, ovo evo, predavanje koje će nam održati znači, ovogodišnji dobitnik. Baš moram istaknuti evo, da se slučajno nekako baš i poklopilo. Od utemeljenja ove nagrade je točno 10 godina. Znači i baš se evo poklopilo da je nakon 10 godina opet nagrada došla znači, u ruke djelatnika baš Zavoda za molekularnu biologiju, znači docenta Nenada Malenice. Ne znam je li u tom ima neko značenje, ali evo ipak to znači, ono ističem. Ono što se ja evo sjećam, znači ovaj Srećka, znači tad sam tek zapravo mogu reći ono došla raditi, evo dok je on već tu bio renomirani, mislim moram reći vrstan znanstvenik, znači ne, znači znamo ga sad i sad nekako nagrada je utemeljena, znači za njegova postignuća, znači sad spominjamo nastavna, znači ne, ali zaista je bio vrstan znanstvenik u smislu da je uvijek jako puno znači, razmišljao o problemu što god sam ga, znači ne znam, ono pitala, uvijek puno rasprava iza svakog, zaista znači u svakom pogledu, evo Srećka se sjećam, baš kao ono kompletnu, znači ono osobu i u stručnom, znanstvenom i u nastavnom, znači ovaj smislu. Tako da čestitam evo prije, znači nego što ću vam se opet obratiti sa par riječi, čestitam znači Nenadu na evo zaista ono velikom postignuću u prenošenju znanja, znači jel, studentima. I prepuštam znači dalje evo riječ Maji sada. Hvala profesorice, hvala Sandra. Kako se zove, sada pozivam i kolegu, izvanrednog profesora Damjana Franjevića. Samo bih rekla da ove nagrade ne bi naravno bilo da nije bilo inicijative grupe naših kolega koji su bili prijatelji, a ne samo kolege Srećka Jelenića. Zbog toga sada molim Damjana da nam kaže nešto o Srećku i o samom tome kako je došlo do nagrade. Hvala Maja, nadam se da se čujemo. Poštovane kolegice i kolege, dragi studenti, sve vas srdačno pozdravljam. Iskoristio bih ovu priliku i da pozdravim našeg dekana, profesora Planinića, da mu zahvalim odmah na početku onako krasnoj želji i poklonu novogodišnjem da biologija konačno dobije jedno mjesto pod suncem. Pozdravljam i pročelnicu biološkog odsjeka, profesoricu Radić-Bakanac i državnu tajnicu iz Ministarstva znanosti, profesoricu Franić. Na kraju ovog malog uvoda zahvalio bih povjerenstvu za dodjelu nagrade koje je ove godine kao uvijek odradilo izvrstan posao i posebna čestitka ovogodišnjem dobitniku, mom dragom prijatelju isto, ali ne samo kolegi i prijatelju, već i prijatelju iz srednjoškolskih dana, iz istog razreda, docentu Malenici i kao i ove godine stvarno, kao i svih prijašnjih nagrada je došla u najbolje moguće ruke, o čemu ću reći nešto više i kasnije. Evo, mene je pripala ova jedna, za mene dosta emocionalna i nezahvalna čast da kažem nešto o Srećku i kad me Maja zamolila da kažem par riječi o njemu, moram reći da je dosta tu uspomene emocija navrlo i onda sam odlučio da neću ništa pripremati, nego jednostavno ću reći ovako sad u ovom trenu iz srca i mislim da je to najbolje i najpoštenije prema Srećku. Teško mi je za vjerovati, 12 godina je prošlo od kad nema Srećka, a još teže mi je za povjerovati da je prošlo 20 godina od kad sam ga prvi put upoznao. I to se sjećam, prije 20 godina sam radio magisterij na institutu Ruđer Bošković, držao sam vježbe iz evolucijske biologije tu na Rooseveltovom trgu. I imao sam tako običaj između pauze vježbi spustiti se ispred Zavoda za animalnu fiziologiju i pripaliti si jedno. Ne?
I onda jedan dan tako sam ja pušio ispred Zavoda za animalnu fiziologiju i sa parkirališta je prema meni krenuo jedan izuzetno vitak, mršav muškarac od glave do pete obučen u crno, sa kosom dugom svezanom u rep, kozjom bradicom i sjećam se kako mi je prilazio i primijetio sam jedan vraguljasti osmijeh na usnama i blagi pogled. I neću nikad zaboraviti ta prva rečenica, prvo obraćanje iz tog izuzetno vitkog čovjeka obučenog u crnog, taj jedan duboki, sonoran bas glas koji me malo je frapirao. I prvo što mi je rekao je: "Gospon, imate jednu cigaretu za mene?" I kasnije sam shvatio da ta riječ gospon, ta jedna uzrečica koju on koristio, je u stvari bila uzrečica koju je koristio prema ljudima s kojima osjećao nekakvu vezanost i bliskost. I onda smo mi tamo proveli 10-ak minuta, on me pitao tko sam, što ja tu radim, možda sam mu malo bio i sumnjiv, i onda sam rekao da sam počeo prije 2 godine raditi kod profesorice Kalafatić da držim vježbe za evolucijom, da mi je on rekao da ajde, super, bravo, pa mi se predstavio, rekao mi ko je on i uglavnom na kraju mi je rekao: "Dobro, gospodine, ja sad moram ići, ali budemo se mi još čuli." Ne? I ubrzo nakon toga on me nazvao u ured i rekao da dođem do njega, da me nešto treba. I sad sam ja došao do njega i on je uvijek imao stol prekriven sa stotinama i tisućama papira, imao je svoj novi laptop otvoren na koje je bile 1000 ikona i rekao mi je: "Ovak, ti budeš sad ovo pročitao, za par dana se vrati, reci mi što misliš o tome." I to je bio uvod u njegovu knjigu koju on pisao iz evolucije i genetike i moram reći da u to vrijeme ja sam bio samo diplomirani inženjer, on je bio docent. U to vrijeme kad vam se docent obratio s takvim nečim prije 20 godina, da vi kao jedan diplomirani inženjer pročitate nešto i kažete mu svoje mišljenje o njegovom rukopisu, to je stvarno bila izuzetna čast. Ja sam bio iznenađen i frapiran, ali sam ja to brzo pročitao, vratio se do njega i onda smo diskutirali. I ono što želim reći u tom već prvom kontaktu i prvim diskusijama, Srećko je bio, i sad sve dalje što ću govoriti, to je moje viđenje njega i moje osjećaje prema njemu s kojima se možda neki neće složiti ili su ga drugačije doživjeli, ja ću reći onako kako sam ja to doživio. Dakle, on je bio spreman prihvatiti mišljenje drugog, bio je spreman prihvatiti argument. Isto tako u tom prvom razgovoru neke stvari koje sam mu ja rekao, mi je samo rekao: "Gospodo, dajte, molim vas, nemojte biti smiješni." Znači, on je isto tako i odbio neke stvari koje sam mu ja rekao, vrlo glatko, jasno, argumentirano, prihvatio neke moje stvari. I evo, tu je onda krenulo prije tih 20 godina jedno stvarno prekrasno prijateljstvo gdje smo mi provodili dugo vremena zajedno. Obično smo provodili popodneva i večeri i noći zajedno. Srećko je bio noćna ptica, on je najbolje funkcionirao noću, on je radio dugo u noć. Ali to isto tako bilo vezano uz stvar da on 3 put tjedno putovao između Čakovca i Zagreba u Zagreb, onda bi bio ovdje do srijede, u srijedu popodne bi se opet vratio kući k svojoj obitelji, ženi i kćerkama koje je jako volio i onda bi u četvrtak ujutro opet bio tu, pa bi se u petak vraćao. Znači, jako puno je putovao između Čakovca i Zagreba, imao je običaj taj raditi noću. Dakle, mi smo proveli mnoge nezaboravne trenutke, dane i sad ću skratiti jer bi ovo moglo trajati satima. Nažalost, ti lijepi trenuci i te diskusije i priče o znanosti, o struci, o životu, o svemu su, što je vrijeme više išlo, postojale sve tužnije i bolnije. I onda na kraju se on nama, nekim prijateljima s kojima je bio vezan na odsjeku, kad je bolest već napredovala, počeo obraćati isključivo e-mailovima. I sjećam se jedan od zadnjih e-mailova koje nam je poslao je bio da mu čuvamo biologiju, da mu čuvamo znanost i struku i da svakako smo obavezni barem jedan rad godišnje objaviti u periodikama. To nam je dao kao nekakav zavjet i jedna od zadnjih rečenica koja nas se obratio u tim mailovima je bila od Sokrata: "Sad je došlo vrijeme da pođemo, ja idem u smrt, a vi nastavljate živjeti, tko će od nas bolje proći, ostaje znatno samo dragom Bogu." Tako on to lijepo napisao i stavio smajlice. Sad ja to govorim isto zato da se vidi da je Srećko imao jedan karakterističan smisao za humor. Neki bi možda rekli mračan, taman humor, ali meni se jako sviđa njegov stil za humor i smatram da upravo je znak inteligencije, što je žešći i bolji humor, to je veća inteligencija. Drago mi je izuzetno da je naš odsjek odmah prepoznao i prihvatio inicijativu nas nekoliko Srećkovih prijatelja da dijelimo ovu nagradu.
I izuzetno mi je drago da je ovo posle jedna prekrasna tradicija kojom čuvamo uspomenu na našeg prijatelja, jer Srećko jako brinuo o znanosti, jako je brinuo o struci, jako. I jako je brinuo o tome da se znanje prenese studentima. I to je bilo nešto u što je ulagao ogromne napore u svoja predavanja. I to je bilo prepoznato. I studenti su mu dali jednu od prvih nagrada, Brdo, koje su dodjeljivali najboljim predavačima. I on je bio izuzetno užasno ponosan na tu nagradu koju je dobio. Tako da ova cijela situacija, mislim da je jedna izvrsna stvar za cijeli odsjek i za sve nas. I zahvaljujem još jedanput svim svojim kolegama na tome što ovako lijepu tradiciju čuvamo i uspomenu na njega. I na kraju još samo da ne pretjeram, jer već jesam pretjerao. Nenade, ti si isto tako vezan uz svoj rad i početak svoje znanstvene karijere u Srećka i ti si isto bio njegov asistent. I tu je mnogo tih veza i poveznice, mnogo sad emocija za mene i svima sretan Božić, Nova godina i nadam se ljepšoj 2021. Hvala lijepo. Hvala ti puno, Damjane. Ovo je stvarno bilo emotivno i jako lijepo rečeno. Mislim da će i meni nakon ovog sada biti malo teže govoriti. Hvala ti stvarno na prelijepim riječima koje si posvetio Srećku. Sada ću ja nastaviti s ovom dodjelom i reći vam par riječi o ovogodišnjem dobitniku i o nagradi. I drago mi da biološki odsjek također dodijeli ovu prestižnu nagradu kao odraz ulaganja u nastavu i samoobrazovanje studenata. Ovakve nagrade nas nekako potiču i potiču nas na rad, potiču nas da i obrazovanje koje nama primarno i taj neki naš nastavni dio našeg znanstvenog rada učinimo još kvalitetnijim i relevantnijim. Mi imamo tu sreću što mi zapravo predajemo biološke zanimljive teme i sav trud koji uložimo u tu nastavu skupa sa tim zanimljivim temama koje mi možemo predavati zapravo iznjedri veliki broj izvrsnih predavača na biološkom odsjeku i stvarno je pravo zadovoljstvo većinu naših kolega slušati dok predaju. Međutim, između svih tih boljih i najboljih uvijek je jedan onaj koji je bolji od svih nas i koje studenti prepoznaju i ove godine je to docent Nenad Malenica. Nenad je bio također student biološkog odsjeka, kao što ste čuli, i asistent Srećka Jelinića. Diplomirao je ovdje na biološkom odsjeku PMF-a 1999. Nakon toga je doktorirao u Beču na Boku Vien University of Natural Resources and Life Science u 2004. godini. Zaposlenik je biološkog odsjeka i kao što ste već čuli radi u Zavodu za molekularnu biologiju gdje u području biljne molekularne biologije i biotehnike ostvaruje značajan znanstveni doprinos. Tijekom svog znanstvenog rada bio je i Fulbrightov stipendist u Sjedinjenim Američkim Državama na University of California Davis 2013. i 2014. je tamo boravio. Do sada je bio voditelj 2 BICRO projekta i suradnik na jednom ADRIS projektu, te je suradnik na 2 HRZZ projekta. Svoju nagradu koju će danas dobiti i koju je dobio, zapravo danas će dobiti i povelju, nije dobio za svoj znanstveni rad, međutim nego za svoj nastavni rad i to u nastavi na kolegijima genetika i osnove biotehnologije. Ja ga sad pozivam da nam pokaže zašto je on ove godine najbolji od najboljih. Da li se čujemo? Da. Ok, sad samo da se spojim. Share screen. Jel vidite sad? Jel vidite početak prezentacije? Sad se još ne čujem. Ne, još se ne vidi. Još se ne vidi. Samo malo. Sada? Sad se vidi. Sad se vidi. Ajde. Kao prvo ispričao bi se na ovim tehničkim poteškoćama. Nisam sad u svojoj sobi, ali nema veze.
Ovako, zahvalio bi se svima koji su govorili prije mene. Velika mi je čast biti u ovoj poziciji. Da su me ove godine izabrali. Ne mislim da sam generalno puno bolji od drugih predavača, ali mislim da je razina predavanja na biološkom odsjeku stvarno dobra i da se zaista trudimo, i to su mi rekli mnogi kolege koji rade vani, koji znaju koliko se tamo ulaže u nastavu. Mislim da tu imamo jednu komparativnu prednost koju bi dugoročno trebalo iskoristiti, pogotovo kad pređemo na nastavu na engleskom. Sada ću zapravo početi s predavanjima, onda ću na kraju još nešto reći o Srećku i sa moje osobne strane. Znači, izabrao sam jednu temu koja se nadam da će vam biti zanimljiva. Razmišljao sam, bila je frka kad čovjek predaje ispred 3 člana komisije, a sad imam 37 članova komisije, sve redom profesori, ali nema veze, imam nešto utakmice u nogama pa ću preživjeti. Znači, riječ je o 2 Nobelove nagrade udaljene međusobno u vremenu 50 godina, pa da vidimo šta sam ja tu smislio, što je meni osobno jako zanimljiva tema sa genetičkog stajališta. Znači, kontekst predavanja je zapravo činjenica da u ovom stoljeću zapravo će se dosta toga morati definirati za budućnost čovječanstva na planeti Zemlji. Zvuči malo dramatično, ali zaista je. Oko 2050. ćemo doći na 9,5 milijardi ljudi i ako sve bude, ajmo reći, u onoj optimističnoj varijanti, tu bi se trebalo taj porast stanovništva usporiti i doći do nekog platoa. Bilo kako bilo, do 2050. treba povećati proizvodnju hrane za 50 do 70% na istim površinama, s idejom naravno da očuvamo postojeći biodiverzitet. Znači, većeg izazova zapravo nema, barem što se tiče biologije i proizvodnje hrane. Sad, prije nekog vremena sam naišao na ovu infografiku koja se zove Life Saving Innovations. Znači, to su inovacije koje su spasile živote. Iznenadio sam se zapravo da je na prvom mjestu sinteza umjetnih gnjojiva, odnosno dušičnih gnojiva koji se dobivaju Haber-Boschovim postupkom. Znači, oni su daleko najviše po ovoj procjeni spasile života, zatim su tu krvne grupe i dalje imamo onda nekakve vakcine, klorinaciju vode i tako dalje, ali mene je zanimala naročito ova veza između zelene revolucije i tih sintetskih dušičnih gnojiva. Haber-Boschov postupak iz 1905. riješio je zapravo ograničenost tog važnog resursa u poljoprivredi, odnosno uzgoju hrane, znači dušika, zato što su jednostavno smislili kako dobiti amonijak iz atmosferskog dušika, koji je zapravo neograničeni resurs. Znamo da imamo 80% dušika u atmosferi i onda se iz tog amonijaka su se mogli proizvesti različite amonijeve ili nitratne soli koji se onda dodaju u zemlju za rast kulturnih biljaka. Ali obzirom da mi dušik ne možemo jest, fali nam nešto između, fali nam biljke koji te dušične soli pretvaraju u aminokiseline, znači u hranu. I s tim u vezi dolazimo do prve Nobelove nagrade, a to je ova iz 1970. koju je dobio Norman Borlaug. Dobio je Nobelovu nagradu za mir, zato što ne postoji Nobelova nagrada za biologiju ni za poljoprivredu. A zašto je, znači koja je poveznica mira i hrane? Tu sam citirao Johna Byrona Orra iz Međunarodne agencije za hranu i poljoprivredu, koji je rekao da se ne može uspostaviti mir na praznim želucima. Norman Borlaug je otac zelene revolucije koji je spasio od gladi 260 milijuna ljudi po nekim procjenama, znači oplemenio je pšenicu da je dobio visokorodne patuljaste sorte pšenice. Norman Borlaug, u kojem su napisane brojne knjige, čak i neke slikovnice, rođen je na siromašnom poljoprivrednom gospodarstvu u Iowi, diplomirao je šumarstvo, magistrirao i doktorirao biljnu patologiju, međutim onda se otisnuo u svijet na poziv fondacije Rockefeller da u Meksiku uspostavi oplemenjivački program novih sorti pšenice.
Također je tu bitna za tu priču i Međunarodni institut za oplemenjivanje pšenice na Filipinima, koji je sve ono što je Borg napravio na pšenici kasnije napravio na riži. Koji su bili problemi, znači nakon Drugog svjetskog rata, znači 40-ih, koje su bile vezane za proizvodnju, znači žitarica? Imali smo nagli rast populacije, mada to tada nije izgledalo strašno iz današnje perspektive, međutim mnogim zemljama je prijetila glad. A najproduktivnije zapadne sorte pšenice bile su osjetljive na fotoperiod, znači na dužinu dana, i nisu bile adekvatne za zapravo introdukciju u subtropske i tropske krajeve gdje su zapravo odnosi dana i noći manje više isti. Jedan ogroman problem je bio pojava novog soja žitne hrđe, znači gljivične bolesti Puccinia graminis, koja je radila ogromne štete. Te zbog ovog izobilja dušika, znači izobilje dušika omogućilo veće urode. Međutim, kako su te pšenice iz tog vremena bile vrlo visoke, onda u slučaju dobrog uroda bi došlo do poljeganja pšenice i do zapravo gubitka tog uroda. I onda je Norman Borlaug otišao u Meksiko, bio je lociran u jednom području koje se zove Toluca, koje se nalazilo na praktički 2500 metara nadmorske visine, gdje je bilo hladno i vlažno. Tu je imao jednu generaciju pšenice uzgojeno od svibnja do listopada. Onda je otišao sjevernije 1600 km u jednu drugu dolinu, Sonoru, koja je bila praktički na morskoj razini, gdje je bilo vruće i suho, i tu je odradio drugu generaciju uzgoja, znači od studenog do travnja. I zato se to zove wheat shuttle breeding, jer je putovao gore dolje cijelo vrijeme, u periodu 20 godina. Time je uspio dobiti 2 generacije godišnje i onda je klasični oplemenjivački ciklus žitarica sa 10 do 12 godina skratio na 5 do 6. U tih 20 godina uspio je zapravo stvoriti pšenice koje su bile tolerantne na veliki raspon različitih klimatskih uvjeta. One su također postale neosjetljive na fotoperiod, znači postale su korisne za uzgoj u tropima, znači u uvjetima jednake dužine dana i noći. Vrlo važno, uspio je zapravo križanjem ubaciti u visokorodne pšenice svojstvo rezistencije na žitnu hrđu. I ta rezistencija je potrajala punih 50 godina. Znači, u tom periodu uopće više nije bilo globalnog problema sa tom žitnom hrđom, međutim, u Ugandi 1999. pojavio se rezistentan soj koji je probio liniju obrane koja je davno postavljena i trenutno taj soj hara svijetom. Jedino raspoloživo oružje su fungicidi, a ja vjerujem da će genetičko inženjerstvo u sljedećih par godina uspješno riješiti taj problem. I konačno, odlika njegovih pšenica je bilo da su one bile patuljci, odnosno polupatuljci. Sad, da vidite kako to izgleda, kako je to nekad izgledalo, tu je ova stara slika sa nazivom pšenica, gdje vidite koliko su ovi stogovi pšenice veliki u odnosu na ljude. Znači, prilično velike, visoke biljke, a to je nepraktično iz ovog razloga što sam spomenuo. Znači, kod velikog uroda, uslijed korištenja dušičnih gnjojiva, te sve biljke polegnu. I u tom stanju se ne mogu požnjeti i to sve skupa propada. Na ovom grafu ovdje se vidi da ova sorta peta, koja je sorta riže, znači opet visoka, daje veći prinos na dušiku, međutim kod nešto većih količina dušika imamo gubitak prinosa. To nije zbog toga što je dušik postao toksičan, nego zato što je urod preveliki za tako visoke stabljike. Tako da ova sorta riže zelene revolucije, koja je patuljasta, jednostavno tolerira taj veliki urod. Znači, kako dižemo dušik, imamo sve veći i veći urod. I to je bio nekakav game changer u proizvodnji hrane. Znači, 3 glavna svojstva koja bi ja istaknuo: patuljasti rast pšenica, a kasnije i riže, biljka sa većim brojem klasova i većim brojem lateralnih grana. To je bitno, jer na to ću se vratiti kasnije u predavanju. I ova rezistencija koju sam spomenuo, koja je trajala punih 50 godina. Borlaug je, znači, ukratko, u periodu 20 godina Meksiko učinio od zemlje koja nema dovoljno hrane za svoje stanovnike. Meksiko je postao izvoznik hrane.
Tu vidite na početku uzgoja koliko su visoke bile te pšenice, koliko su bile kada je cijela priča bila gotova. Ovo je jedna sorta Sonora 64 iz 1964. godine. I kada je zapravo uspio pokazati da stvar funkcionira u Meksiku, otišao u Indiju i Pakistan, kojima je u to vrijeme prijetila, znači, ozbiljna glad. Čak je bilo katastrofičnih scenarija gdje se mislilo da će veliki broj ljudi umrijeti i da im čak ne treba slati hranu ili ljudi previše. Znači, nekakav maltuzijanski svjetonazor je bio tu prisutan kao kritika. Međutim, Norman Borlaug i te pšenice su riješile problem. Indijci su udvostručili urodu samo 5 godina i prehranili su svo stanovništvo. Sad, jedna velika mana ovih pšenica je bila da loše iskorištavaju dušična gnojiva. Ne u smislu da, znači, gnojiva omogućuju dobiti veći urod, ali puno tog dušika ostaje u tlu. Ja se ispričavam malo. Ok. Sad, Norman Borlaug je to sve napravio bez ikakvog znanja o genetici, odnosno o funkcijama gena koje definiraju ta svojstva. I u periodu od 1999. do 2003. Je zapravo su definirani geni koji su zaslužni za ova svojstva zelene revolucije. Znači, riječ je o genima koji su uključeni u produženi rast, znači posredovan hormonima, biljnim hormonima giberelina. Znači, ovdje vidimo kod riže ovaj biosintetski put, ovo je aktivni giberelin i imamo ovu mutaciju SD1 koja zapravo mutira gen uključen u biosintezu biljnog hormona giberelina. Znači, riječ je o jednom enzimu, jednoj oksidazi koja je recesivna mutacija i uzrokuje gubitak funkcija. Znači, patuljci su recesivni homozigoti. Kod pšenice je nešto drugačija situacija, mada su i dalje u pitanju giberelini. Znači, geni koji uzrokuju patuljastu pšenicu su uključeni u prijenos biljnog signala giberelina i konkretno riječ je o jednom transkripcijskom faktoru koji je mutiran iz dela porodice, koji je zapravo dominantna mutacija, gain of function, znači donosi novu funkciju. Sad, to je za pšenicu jako bitno, jer je pšenica heksaploid, znači ima zapravo 6 alela po lokusu i onda ovaj jedan dominantni gen, mutacija, nadvladava ovih 5 funkcionalnih, i biljka je patuljak. Nešto detaljnije, tu želim povezati rižu i pšenicu da pokažem da je osnovno isti mehanizam tog fenotipa patuljastog rasta. Znači, dela represor ograničava produženi rast i kod pšenice i kod riže. Kada se pojavi giberelin, veže se za svoj receptor GID1 i taj kompleks veže dela, uzrokuje njegovu ubikvitinaciju i razgradnju. Kada je represor razgrađen, biljka ide u produženi rast. Sad, rekli smo kod pšenice da mutacija stabilizira ovaj represor i on zapravo onemogućava produženi rast. Kod riže se događa zapravo isto. Iako je mutacija gore u biosintetskom putu, u konačnici, znači ovo je western blot, znači ovo je obična riža, ovo je patuljak i taj patuljak nakuplja taj dela protein u riži. Znači, isti mehanizam je u pitanju. Stabilizacija dela represora vodi patuljastom rastu i lateralnom grananju. Sad, imamo problem. Zato što isti gen, isti represor ima za posljedicu patuljasti rast, ali zapravo direktno odgovoran za loše iskorištavanje dušika. Naime, kao što sam rekao, biljka uzima samo dio tih nitrata što stavljamo u tlo, dok 30 do 50% dušika ostaje u tlu, neiskorišteno. Znači, to je nekako nužnost, jer je takva mutacija, nema izbora. Tako da od 1960-ih, od kad imamo te patuljaste sorte, strašno raste porast potrošnje dušičnih gnojiva, znači te prihrane. Istovremeno, kako su svi preuzeli kroz godine te patuljaste sorte, onda je efikasnost iskorištenja strašno pala. Ima jedan ozbiljni ekološki problem, a to je zapravo zagađenje podzemnih voda nitratima, eutrofikaciju također,
Kisele kiše, o kojima se doduše više puno ne priča, ali imaju također, one su djelomične posljedica tog viška dušika i od nitrata koji ostaju u tlu stvaraju se dušikovi oksidi koji s jedne strane oštećuju ozon, a s druge strane spadaju u grupu stakleničkih plinova. Znači, dogodila se klasična situacija da je čovjek riješio jedan problem, nedostatak hrane, a stvorio drugi, zagađenje okoliša. I taj status quo traje od 1960-ih, naprosto zato što je neposredna korist, hrana, bila veća od dugoročne štete, ove koje sam opisao. Znači, nije da nismo htjeli bolje, nego nismo znali bolje. Nije bilo rješenje. Do sada. Znači, 2018. je izašao jedan rad gdje je jedna kineska grupa pokušala odgovoriti na to pitanje. Znači, uzela je 36 ovih patuljaka riže sa mutacijom SD1, to je ovih tu 36, i točno je izmjerila efikasnost asimilacije, znači u ovom slučaju amonijevih iona, da vidi da li postoji variabilnost u toj efikasnosti. Ali kao što vidite, uspjeli su složiti gradaciju, da postoje sorte koje očajno loše iskorištavaju dušik, do onih koje to čine jako, jako dobro. Križanjem onda ove najlošije, ove najbolje sorte, u smislu iskorištenja dušika, dobili su, znači, gensku kartu koja im je otkrila koji je gen odgovoran za to svojstvo. To je transkripcijski faktor GFR4. No? Taj GFR4 nije isti u svim ovim rižama. Znači, kada su sekvencirali taj gen u svih ovih 36 riža, otkrili su ovaj tu alel, GFR4, NGR2. Ja ću ga zvati dalje efikasni alel. Znači, taj alel GFR4 gena omogućava da biljka i dalje bude patuljak, ali efikasnost dušika, iskorištenja dušika vraća se na normalu, što se vidi ovdje. Znači, ova biljka ponovo efikasno iskorištava dušik, kao i ova tu biljka, ova visoka koja nije ona patuljasta riža od zelene revolucije. Detaljnije, oni su zapravo u tom efikasnom alelu definirali točkaste mutacije u promotoru i u 5-crtanom UTR-u, koji je zapravo stabilizirao tu mRNA, znači tog konkretnog alela, znači tog transkripta ima više. Posljedica tog suviška mRNA je naravno povećana količina proteina GFR4, odnosno transkripcijskog faktora GFR4, koji ni više ni manje nego direktno regulira ekspresiju gena koji su odgovorni za unos dušika iz tla u biljke. Tu su sad navedeni neki glutamin sintetaza, glutamat sintaza, aminometiltransferaza i tako dalje. Nije sad važno kako se točno zovu. Međutim, ono što mi sad imamo, znači, plave strelice označavaju ove sorte prije zelene revolucije koje dobro iskorištavaju dušik i one imaju nekakvu normalnu razinu ekspresije tih gena za asimilaciju dušika. Onda ovi crveni patuljci su katastrofa. Znači, svi transkripti koji su potrebni za asimilaciju dušika su pali. A biljka koja je dobila ovaj efikasni alel ovog transkriptskog faktora, ne samo da ima transkripta kao što ima divlji tip, nego ga ima značajno više. I sad, ono što se događa da imamo ovdje tu patuljastu rižu koja neefikasno asimilira dušik, i imamo patuljastu rižu koja ima efikasnu varijantu i dobro asimilira dušik. Kad se pogleda koji su prinosi takvih biljaka, odnosno kad se usporedite dvije sorte, vidimo da kod bilo koje koncentracije dušika koja se koristi, ove, ajmo reći, modificirane sorte imaju značajno veći prinos. Da bi stvar bila još luđa, odnosno još bolja, ovaj gen, odnosno ovaj alel iz riže, ako se ubaci u pšenicu, znači ovo bi bio patuljak, klasični patuljak pšenice, a ovo bi bio klasični patuljak pšenice koji smo ubacili onaj transkripcijski faktor iz riže, onaj efikasni. I šta dobivamo? Dobivamo puno veći klas i dobivamo puno deblju stabliku. Znači, urod je veći i stablika je snažnija da može izdržati taj veći prinos, tu količinu hrane. Znači, ova pšenica koja je s genom riže je efikasnija u asimilaciji dušika i daje veći prinos. Znači, imamo manje zagađenja okoliša, jer se sad dušik bolje iskorištava, možemo ga manje staviti u tlo, a povrh toga imamo veći prinos. Znači, klasična situacija win-win.
one more thing, što bi neki rekli. Znači, kao da to nije bilo dovoljno, 2020. se dogodio još jedan veliki iskorak na ovu temu, jel? U razumijevanju odnosa dušika i gena koji posreduju prema boljem urodu. Znači, postoji taj jedan fenomen kod zelene revolucije, znači te sorte na dodani dušik u tlo reagiraju povećanim busanjem, odnosno lateralnim grananjem. Znači, biljka, inače, ovo je biljka zelene revolucije, ali bez dušika ona je prilično nikakva, jel? Znači, za te biljke je bitno da ima puno dušika, ali kad ima puno dušika izgledaju ovako. Znači, daju veće prinose. Međutim, koji geni su odgovorni za to, do nedavno uopće nismo znali. Jel? Sad, odgovor na to pitanje je pokušala dati ista znanstvena grupa iz Kine koju sam spomenuo malo prije. Jel? Koji gen je odgovoran za to lateralno grananje? Rađena je kemijska mutageneza etilmetansulfonatom ove patuljaste riže koju sam spomenuo i dobiven je jedan mutant NGR5 koji, evo ga ovdje, jel? Znači M je još veći patuljak od ovih patuljaka i M uopće ne reagira na dušik. Jel? Pokazalo se znači da taj NGR5 nema znači, nikakvih reakcija na dušik i to ga je stavilo visoko na listu jel, kandidata gena koji bi možda regulirali taj cijeli proces. Genskim mapiranjem je otkriveno koji je to lokus, jel, NGR5, opet je riječ o transkriptskom faktoru, kao i u onom prošlom slučaju. I kada se taj NGR5 divljeg tipa ubaci u ovog patuljka, dobije se biljka koja ponovo jel, normalno reagira po broju lateralnih grana, kao i, ajmo reći, divlji tip. Jel? Ali što je još bolje, ako pojačano eksprimiramo, znači sad tu sad ulazi malo genetičko inženjerstvo na scenu, kada dodamo taj NGR5 pod konstitutivnim promotorom, znači pod promotorom koji izuzetno puno producira ovog transkriptskog faktora, onda te linije, označene ovdje crveno, znači daju još više lateralnih grana nego što to daje onaj originalni patuljak. Zaključno, više NGR5 znači više lateralnog grananja, to znači veće prinose. Sad, opet pitanje, kakva je prirodna variabilnost gena NGR5 u riži? Ispitana je znači ekspresija ovog gena u 30 sorti riže, znači slično kao i prije. Ljudi nisu još toliko kreativni da rade svoje vlastite gene, ali u prirodi postoji raznolikost koja se može iskoristiti. I gledana ekspresija, znači NGR5 u svim ovim rižama, ustanovljen je jedan haplotip, znači grupa nekoliko sorti koje eksprimiraju ovaj transkriptski faktor više nego druge, a pogotovo ako dodamo dušik. I to zapravo, kada se detaljno sekvenciralo, taj haplotip 2 ima ove znači, polimorfizme u slijedu nukleotida koji su karakteristični za tu grupu. Što zapravo znači da se ove sorte mogu koristiti kao donori tog superiornog NGR5 alela u križanjima kako bi dobili još rodnije sorte riže, a vrlo vjerojatno će se ovo moći preslikati i na pšenicu. Sad, koji je rezime zelene revolucije? Znači, imamo jedan sustav gdje sam spomenuo 3 faktora, znači ovaj DELA protein koji je represor, ovaj GFR4 transkripcijski faktor i NGR5 transkripcijski faktor. Znači, sve počinje sa giberelinima koji se vežu na GID1 receptor, a onda on znači, blokira neke od sudionika koje sam spomenuo. Znači, u slučaju DELA represora, njegova stabilnost vodi patuljastom rastu. U slučaju transkripcijskog faktora, njegova povećana ekspresija vodi boljoj efikasnosti iskorištenja dušika i onda posredno smanjenju zagađenja. I NGR5 koji regulira jednim procesom koji sad nisam imao vremena objasniti, ali koji regulira zapravo to lateralno grananje i daje veći broj lateralnih grana. Znači, kod divljeg tipa imamo visoku stabljiku sa nekakvim normalnim grananjem i normalnom efikasnošću iskorištenja dušika. Sorte zelene revolucije u ovom drugom redu su bile patuljaste, davale su veći broj lateralnih grana, ali su bile očajne u asimilaciji dušika. I s tim smo morali živjeti dugo vremena, to nas je hranilo. Sada sa ovim istraživanjima dolazimo do situacije da imamo i dalje patuljke koje imaju veće lateralno grananje
i puno bolje iskorištenje dušika ne samo od ovih biljaka, nego i od ovih na početku. Jel? I to nas dovodi do Nobelove nagrade za kemiju od ove godine. Znači, dobili su je, kao što ste već vjerojatno čuli, Emmanuel Charpentier sa sveučilišta u Beču i Jennifer Doudna sa University of California, Berkeley. Oni su zapravo dobili Nobela za nešto što ja zovem smartphone genetičkog inženjerstva, odnosno službeno razvoj metode za uređivanje genoma ili genome editing, točnije CRISPR-Cas. Znači, riječ je o sustavu koji, tu opet neću ići u detalje, jer pretpostavljam da ste imali prilike čuti o tome, ili omogućuje uvođenje dvolančanih lomova na željeno mjesto u genomu i time uzrokuje mutacije tamo gdje želimo, znači tako možemo mijenjati fenotip, ili je ta nukleaza zapravo nefunkcionalna u smislu rezanja, ali je možemo zapravo vezati za različite aktivatorske, represorske ili epigenetičke domene koji modeliraju, odnosno modificiraju ekspresiju gena. Ono što je u ovoj priči totalno fascinantno, da od 2012. kada smo prvi put čuli da se ovaj alat može koristiti u genetičkom inženjerstvu, da je tempo otkrića iz ovog područja zastrašujuće brz. Jel? Znači, 2015. je otkriveno da Cas9 nije jedina nukleaza koja se može koristiti kao alat, nego da je to samo santa leda, da ima brdo takvih proteina, čiji potencijal tek trebamo istražiti. 2016. smo imali pojavu base editinga, gdje ne uvodimo dvolančani lom, nego mijenjamo pojedine baze. Znači, možemo de facto glumiti etilmetan sulfonat u mijenjanju baza, samo jedno po jedno, onu koju želimo. I zadnje što se godilo 2019. tehnologija Integrate, gdje se omogućuje ciljano ugraditi cijeli genom na željeno mjesto korištenjem kombinacije CRISPR sustava i transpozone. Znači, čeka nas vrlo, vrlo zanimljivo razdoblje. Znači, ovim što sam sad opisao, možemo slobodno reći da smo ušli u zlatno doba genetičkog inženjerstva, zato što imamo jeftino sekvenciranje gena cijelih genoma, imamo jeftinu sintezu DNA i imamo sad ovaj alat za koji je dobivena Nobelova nagrada, odnosno dodijeljena Nobelova nagrada, alat za preciznu modifikaciju gena i genoma. CRISPR-Cas i sve ono što će proizaći iz te tehnologije. Znači, ove tri tehnologije omogućuju jednu veliku sinergiju u tehničkim mogućnostima, tako da bih ja rekao da je nova zelena revolucija nužnost zbog onoga što sam rekao u smislu rasta stanovništva, a sada je definitivno i tehnički ostvariva. Bit će vjerojatno problema sa oponentima genetičkog inženjerstva, ali mislim da će ljudi s vremenom uvidjeti da su prednosti fenomenalno ogromne. I na koncu, evo, rekao sam da ću reći nešto o Srećku, čovjek u crnom sa crvenim lenonicama. Bio me odveo, kad sam se vratio iz Beča, odmah na jedno minsko polje u Karlovac, da razgovaramo s jednom danskom firmom koja je tamo htjela tražiti mine pomoću genetički modificiranog arabidopsisa. Imali smo predstavnike vojske, znači biznisa, nas, biologa i regulatora iz ministarstava. Na kraju to nije, naravno, kod nas introducirano, zato što smo mi protiv GMO-a, bilo to i drugih razloga, ali Srećko je u svakom slučaju bio tip koji je uključivao studente odmah, znači nije bilo nekakve pripreme, vodio ih je sa sobom, izlagao ih je svemu što je i on bio, čemu je on bio izložen i zapravo je to najbrži način učenja. Bio je inspiracija na način da je zapravo pokazao kako se mirno i strpljivo treba komunicirati studentima i zapravo prenio je, čovjek je iz samog razgovora s njim skužio da je možda naša uloga i veća u prenošenju znanja nego znanstveno. Mada naravno za neke od nas možemo slobodno reći da će njihov znanstveni doprinos biti puno veći, ne samo kroz nastavu. Evo, ja sam Srećko veliki dužnik. Puno toga što sam naučio u relativno kratkom vremenu što smo se družili sam ponio sa sobom. Mislim da primjera takvih na biološkom odsjeku ima još. Mislim da je, kažem, što sam rekao na početku, razina
prosječna razina predavanja je možda i čak puno bolja nego što mi mislimo. Mi ulažemo puno vremena i puno više se trudimo u nastavi nego što je to na nekim sveučilištima vani. I mislim da paralelno sa dizanjem, naravno, znanstvene produkcije, možda možemo postati prepoznatljivi kad krenemo sa nastavom na engleskom, da budemo u tom smislu da tu nastavnu kvalitetu damo stranim studentima i našima, naravno. Evo, hvala još jednom studentima na dodijeljenoj nagradi, svima prisutnima na ovim uvodnim riječima i ništa, veselim se sljedećem produktu genetičkog inženjerstva, cjepivu protiv COVID-a. To će biti super. Sve najbolje za Božić i za Novu godinu i nadam se da ćemo u 2021. ući hrabriji i bogatiji za jedno ludo iskustvo iz ove godine i da ćemo puno toga lijepo napraviti. Evo, hvala još jednom i prepuštam dalje riječ Marije. Nenade, hvala ti puno. Ovo je stvarno bilo prelijepo predavanje. Čak mi koji se bavimo koncentracijama dušikovih spojeva smo uspjeli nešto naučiti, osobito ja. Vjerujem i ostali, stvarno je bilo prepuno novih nekih informacija koje nismo znali. Zamolit ću te sada samo ako možeš prekinuti šeranje, da možemo samo kratko... Čekaj da se snađem. Sad tehnika mi sluša po običaju. Dobro. Znači ne znam kako. Samo malo Zoom se natvara. Sad radim na Ivaninom kompjuteru i Dole moraš... Što video? Je li sad ok? Ne, moraš dole otići na share screen na Zoomu i maknuti share. Ali Zoom klikam, samo malo klik, zoom. Eto. Ništa. Drugi prozor, taj. Ovo. Sad kad kliknem na njega, gasi mi se sve. Da ga gasim skroz. Ajde, livat ću meeting pa će se spojiti. Molim te, spoj se, nam još uvijek trebaš. Evo, pričekat ćemo ga dok se nanovo spoji. Ja ću pozvati sada još jedanput pročelnicu biološkog odsjeka, izvanrednu profesoricu Sandru Radić-Brkanac, koja će čim se Nenad opet spoji i virtualno mu uručiti povelju o nagradi Srećko Jelenić. Samo sekundu. Da li vidite sada svi povelju? Vidimo. Hvala vam puno. Pričekat ćemo evo Nenada da se prispoji. Evo ga. Tu je. Da. Evo Nenade, hvala puno stvarno na prvo stvarno kratkom, sažetom predavanju, znači vidi se zašto si dobio ovu nagradu i mislim, a i druga stvar, zaista si skroman. Znači na skromnosti, evo, ne znam da li bi se netko od možda drugih sjetio zaista uvijek, evo, znači ističeš druge, ali evo, ipak je danas tvoj dan i tvoja nagrada. Pa onda ova povelja koju vidiš, znači povelja o dodjeli nagrade Srećko Jelenić, znači ovo ćemo tu preskočiti, nego ovo docentu doktoru Nenadu Malenici za iznimne zasluge u prenošenju znanja. Zaista, kažem, došla je znači u prave ruke, a ova tvoja želja, evo, znači ovo što si rekao da u biti kako smo mi prosječno, znači, znači biolozi, znači, dobri prosječno, znači, predavači, i da bi volio da to bude, znači, prisutno i, znači, na engleskom, da se to zaista, znači, vidi. Mislim da ćemo, znači, na tome, kao što sam obećala, kad sam, znači, imala predstavljanje za pročelnicu, da ćemo na tome poraditi, znači, i hoćemo, evo, time ćemo se baviti, znači, sljedeće godine. Nadam se da ćemo to sve kroz drugu godinu riješiti, barem znači veći dio, znači jer ok, ima neki svoj put, znači prijava naravno samog
tog programa, znači za početak znači baš molekularne biologije na engleskom jeziku, ali evo, mislim svakako ćemo se potruditi, bar evo u ovom mom mandatu, to mi je jedna znači evo od stvari koje sam tamo istaknula na predstavljanju, jer zaista ovo što si znači bio spomenuo, da znači, naši predavači prosječno, znači, onako, ne možemo se sad možda znači, usporediti sa drugima, ali evo, ono što sam ja čula od svojih studenata koji su znači, evo, provodili znači, evo, dosta znači, prošle godine vremena na Erasmusu, znači naprosto ono, mobilnost su znači, iskoristili, pa su tamo bili recimo ili semestar ili kraće, znači ili neki duže, jel? Ono što su definitivno znači, istaknuli baš to što si znači, sam sad spomenuo, a to je da znači, se naši nastavnici izuzetno znači, trude, drže znači, predavanja, jako su inventivni u svemu znači, tome, ne? Jer šta su znači, njima tamo pružili, to da zapravo su vrlo samostalni u tome, znači dobiju zapravo nekakvu, ajmo reći, problem i sami onda znači, zapravo uče. Znači, nekako su im tu nastavnici, znači ispalo evo prema njihovim riječima, više, kako bi rekla, pomagači, znači da nešto razriješe, ali nema ovako klasičnog, znači ne, možda znači, toliko truda u nastavi kao što znači, je to evo, na našoj ustanovi. Znači, evo. Tako da zaista evo, još jedanput nagrada je zaista došla u prave ruke i evo, želim, znači iskorištavam priliku da još evo, svima još jedanput zaželim sve najbolje znači, u 2021. godini. Ne mogu reći znači, ni da je ova bila loša, jer mislim da su se možda puno nas se evo nekako znači, na neku drugu kvalitetu sad znači, podiglo nivo svog predavanja svojih, znači ne. Jer evo ne znam koliko je vas imalo online kolegija, ali evo bar nam je ta godina kad je već bila znači, ovakva, nažalost s obzirom na epidemiološku situaciju donijela to da smo sad znači, svi malo bolje evo radimo i sa ovim platformama i znači imamo online kolegije, tako da evo, svi smo, ajmo reći, ipak znači nekakva nova znanja dobili sa time. Evo, još jedanput hvala svima koji ste bili prisutni na ovom predavanju. Majo, ako još imaš, evo. Da, imam, evo, da li će, Nenade, želiš još nešto nadodati, ako si u mogućnosti, ako nisi na svom si kompjuteru, dobro, evo, budem onda ja. Za kraj, hvala svima što ste nam pridružili. Hvala profesorice Franić što ste nas podržali ispred ministarstva, također dekanu PMF-a što nas je podržao i prisustvovao ovom. Hvala izvanrednoj profesorici Sandri Radić-Brkanac što je bila ovdje uz nas. Čestitam još jedanput Nenadu u ime povjerenstva za dodjelu nagrade Srećko Jelenić. Hvala još Damjanu Franjeviću, izvanrednom profesoru koji nam je stvarno evo, nam približio emotivno taj dio rada sa, i poznavanja Srećka Jelenića. Ja vas sve lijepo pozdravljam, želim vam ugodne blagdane i želim vam također koji slavite Božić, sretan vam Božić. I da imate uspješnu, zdravu i perspektivnu 2021. godinu. Hvala. Hvala, sve najbolje svima. Hvala. Pozdrav. Hvala na pozivu. Pozdrav. Dženja. Doviđenja svima.